5 sezon na Radio Express, 500 pic in ena pizzerija Peruca. Ja, zdaj ste nas malo presenetili, ne? Torej, Voka Snaga. Voka Snaga. A res, krasno, to pa res prijetno presenečenje. Glede na to, da so pice Peruca sloveče po svojem odličnem testu, da bojo videli, da sem tudi jaz iz takega testa. Saši in sestram pripeljati pice iz Peruce na Polikliniko, a ne? A res, ali kaj? Wow. Ja, najljubša hvala. Klevo, bučena, pa evo, Cimbola bi radi spoznali, točno to. Vrhunsko, verjamem, da bo en super dan. Eva Cimbola potem pice pripela? Tako, ja. Mislim, da so sodelavci. Ker vidim, da... Še rihtamo naše nove pisarne, tako da tisto ta hudo smo dali čez, zdaj pa mislim, da je čas, da tudi mečkam se pocrklamo. Malica je za danes priskrbljena. Ok, super. Ta mesec ste si jih prislužili vi? No, krasno. Ja, to ste me pa prav presenetili zdaj. Ja, super, hvala.